Dr. di Aikam Kyrtong ke NPP ya election MDC Shah Gentiles Autonomous District Council GHDC na Jowai not ulakdo bakalong ke jingterekam jongka konsil hi hab ban penbahan na lor ban thaulat da ki Skhim sakin nong snong ka rilom jentia bat kilat yo kam yo jam ki khun Samla ya ka neu Dr. di Aikam officer kata veterinary bala songthai ulakren hakilat thai kubor hadien ka jingwan thep kerteng yeladi banya aireng hak election MDC hak laipo trikulalum kot arja arpusan ha office deputy commissioner ka West Gentile district daw pemandingaw ikun ga election ta yo ga jing MK hi hi ki lok ki jor kwa hi ki bru ga rap experience kam ngada chongi agam screen sokar kam district veterinary officer ta kajing thang nga to kamanu kuntu chocho yaga Gentile Autonomous District Council wa yo em gijing duna ni hetai ki wa duk yarap maw no iwan rai kita yo luti yi le depo ka thong yi perciap kerja kejap ne kuntu kontrong chocho yaga council kita number 1 ta salary chwa siap pima ka wa man irregular ta henrai ka tu la yo luti wa pok ki da em hi ka jing perchang da yang sarkar wa da yo hikiแต่ก็อาร์ก็มีนี่ตัวงานเสียเขาบรูดโยกกระเอกสกัดเขาintroduce Skhimมาเพลก่อนระยังมาต่อยกี่น้องชงชนองอีคำตามก็ครัวกระโดดกี่วันอุดกระโดดกามโดดดามกันในก็จะใครแต่งานก็ยิงทางงานเลยป้อยก็ต้องอุทุกิลาดกิตุลุติว่ายี่กี่ทุอีกSkhimมาเพลว่าในบรรดาว่าเย็นกี่ซ้ำกี่ครัวกระโดดหากี่จงกี่ยัดลังบากี่Skhimสกัดเราเพลกี่อันเดอร์มันกัดนี่ท่ามันhi ko dugu penchnam lo mele boy man boy ka thong tanga pun ni ro do ka ban ne ba daw sedang e kam te ka man kat ni tam punut ong yi jong ka te rangkat jing rap kini ki perlok ki kerja ni ka parti hi siawa yo jengkermen hi siaw Skhim hi yo hi dur khamat ki lok ki jor ki wa kersan yo hi khamat sur kha ki wa penkermen ki nga le ne om yo luti hi ka thong boy Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ye kishap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya